Dul. Kalian lah siap lah ya? Iya Mayu. Ya Mai mau dah siap. Sedih banget. Apa Dul? Masa sih ruang? Iya. Siapa sempet denger ya? Kakek. Masa kok mat? Benih kaki boy. Jadi nak kok ya jaket toko akhirnya. Siapa tok nih hang? Masa saking tang pereng poker. Cuci aja mata kok gini goreng. Iya Dul, ya dulu cekak deh, tak bisa tarik. Woi, saya mau keretang pereng ya ha? Berdua kemat. Dul, ente Dul, tak kau Dul. Mutu murah maaf mat. Oh ketika kasi mau keretang pereng cong. Kok kayak suruh Dul mawi teh? Makanya suara jenderal, tadi makan burung teh apa ya? Parasa, kemarin tak kaya makai kolen jeng. Jamur cong, kayak gue potong ke soko nang. Bu, lajang na siapa may gantang ay. Itempong ki mo kuro pereng. Ang ngalari ya tempong na tati. Berdiri betul. Tak tahu kok berdua mat. Kok jauh seburu. Ya ke rumah jaket keba. Oh ya. Ki buta ke mat. Apa nih Dul? Sekolah antor kaki itu Udin. Oh dan badan kakek. Jaket deh. Minum rokok. Demang. Mayu dah. Ayo. Udah bos. Bu, mandilannya ganteng gak ke bos? Leder di mana? Ngijam nun tetangga. Ngencap gala. Saking beda orang kok ngijam Dul. Berhubung ada orang ya ngalah. Gimana sih ngocol gue? Mayu.
kalah tampar. Coba tambah ke sana. Tepak kalajeng na siapa hang? Tampar mi itu laporan ke apa? Aduh, tepak kalajengan si Sakti ya. Cuk tampare gerak buru elang. Kiu. Bocah rokok. Lajeng na siapa hang? Tampar pati laporan ke kopi apa? Dul! Ketika yang tinggal bendul mawi saya nak ngan ajeng lah jangan. Awas deki cong. Nyaman mau nyendul. Baik, Mat. Bunyak rengin, Mat, main mulai, boy. Terus lajeng ni pada emak Dul. Ini bangker, Mat. Cetak lu reng ngalak. Oi Mayu, ya aku. Mari na beli boleh. Iya, Mat. Yalah, Mayu boleh. Bu, lajeng na pekak Dul. Mak bisa lah jangan pegek, Mat. Apa dia? Niku. Oh, ditampar sepegek. Mulai jadi tak pegek. Lajeng na kaki aman. Dok demah kaki Dul. Ya pak lah tampar pekak makin lajeng na buru. Oh iya, kau tu ya. Ya mana sehari, Mat? Mayo. Mana center kalau yo? Mayo. Bisa ada demer, Mat. Mun beburun teh temu. Ya tak iya Dul. Kok mun kaki ni mencar, kaki ke lauk. Kok nyari agak dejo. Nyaman. Lah yo. Cok Dul mawi cok rek bikok suruh mencar Dul. Kira kok rek. Jeng, mampam po telah kritik. Allahumma laka syutik gawan tu lari kau sudah berrohimin. Tolong
Abdul! Beda amat tinggal ha. Mereng cerengan. Pas karo kita maling bi orang marian. Paski puro mulai cong. Arasa nangal dongran ariyang kuare. Ini tidur ya kakek pak. Papa soreng tedung sekalero. Kaki mi pas kortojo. Kenta katela karen tedung apa? Diri di majimat tulengang sor. Yang lajuan pak, tang lajuan buru. Tulat. Ikining belet kaki jay. Polan sejong lah jangan telu tak mulai sakale. Ibadah rumah boleh pak, nyaman reng lebur. Makin lebur. Kala biasa na cong. Pas telu tayo nga sa pujeng nga. Tayo nga singakan na. Sadala kuros, karito lang nga. So dyan na cumuri pa na siya. Ado sa dyan keren. Tati berdin na mat. Sungguh berdin mah. Maju toju mat. Monoreng seru nyerlah jangan. Dibinju toju. Ya munjuk toju ah. Maju perengan lah. Ya rokon deh. Ken pas buru dem malah jangan jah. Saleng leng boy. Sok tu kerenyor-nyor. Lau tak ada. Ini je tak ada mat.